presiden jong ka BPP jong ka parti pra laong bahana anwan ra ya ka artikel lais pa nyo puway but on penduk pendam no ya ka district council kadai kabayada ya usiap yu kendau jong pi ka district council kadai kabayada ya ka riti dustur jongi ka district council kadai kaba ai lain lut yang i kirit pat hakane ka jela jongi ngi don lai teli ki district council ngam laban sngoto ayu umut u presiden jong ka PPP daw ka baong bangin wanra no da ka artikel lais pa nyo huway kalong kajing bakla ban yalam ya kipaj ba siya kata kajing mut banong wanra ya ka article 371 ka parti NPP kaong bangindang penklain syusyu ya ki district council ha ka jalajongi bangindang ay bor syusyu ya kini kadai ka parti NPP ka ban ay ya kata kapisa kambun syusyu ya ki district council bakin yo ban pentre kamhok Parlok bi kane ka parti jongi ladangi penjob ikong amperin lingdo ngingej scam ba ikong amperin insa buddin ban itu no ya ka ktin kasi hangtay ha parliament hapo ka kernit ka bapra ban ngingej ba ikong amperin insa le kane ka kam badai hangta nginsa yo I ya ka buram kabag kaktin kasi kayo parlok biin. Syania teli hakani ke parti NPP. Syania banging intre yakini kikam. Kadaw kalong. Bakal adon kasing yate alok. Hapdang ke NPP bat ke BJP. Habang iyo bamdon kandidat BJP hang tay hang ne hapo ka election MP menta. Kiway ki parti kila keno ki ong kumno. Ki ong ka NPP kadai ke BJP wat ke BJP kadai ke NPP nga pensyai mendas ngi Ahmad jong pi ko parlok be baka NPP kadai ka parti la ka jong ka BJP kadai la ka jong kanong rim jong ka NPP kadon la ka jong kanong rim jong ka BJP kadon la ka jong te namar kata nga ko tao ngaong kane baro kadai tang kajing ete elok bangi don ha ka sorkar jong ka alliance ngidon haka NDA hang tay Delhi badhang ne hameng kalaya ngidon haka MDA 2 haka ne ka sorkar jongi menta u BJP rudon u HSPDP rudon u UDP rudon amdan jingya per AA habaya trailang haka jingya te parlok namar kata wanum sautu bakla parlok be baki wan kiwe ki parti ki pensautu baladap hijab Pitap hak NPP, kalong ngobat hap hak BJP, bakla. Ka NPP kadon, lakas simbol lajong, ka parti simbol jong NPP kadai ka kot, baka simbol jong BJP kadai ulotas, ka bamlong banong, baka kadai ka jo. Parlok bayit, nga pensyay, ki barok, ki jing syak kenok hakine, ki ski balalet. Kawe dengan akwa banong, ya kane ka parti ka bathamay ka batang sumi ngiyo ya ka jing yalam bakla jong kane ka parti BPP nga so thamula bang ayo ki social media comments ki ba live ho judge ki ba mi ngam laban mudur ba namta ka election kin mi kum kine ki judge jinglong hakine kiski beladap ngilayo ki comments ki belai pojaj ngilayo ki akor jong kedek parti thamai hang the ha sning habang adang edon mga ba preston tensong ikong amperin idang ai ke jingkren ladon kita kiba pertanang tay na kendong ha upra ndalaong subha ya ngapjar khilik no siyeng kidang perta susu ha upra ki volunteer jongi ki layalam ki sabar sa surok anda poy surok laya syo yadat kata mo kata ka parti ka batmai ka baong iit ya kajat benriu ka baong in yalam ya pi sa kalawe ka bapernai kata mo ka parti ka baong ka bangi buram ya ki para
para kasi para do prasnam ngabo ka jingkeli yakinong yalam jong ka BPP hato hiburam ne em yakilong kami lada hiburam yakilong kami kumno ki volunteer lani kinong kersan jong ka BPP ki tim da kasi kasang ya ka madam amparin hang thia umsning onda ilami na kajingalang imut ban kiu no apo kakali kilawan saungut kibriu kibaong haupra bat kidatim da kasi kasang yai katamo kajingalam gade kata karukom ngabo kajingkeli kalong kabakya bar nga ong habang nga pet ya kane ka party BPP ngai kidon tanggi bar kibriu kwanang balastat kidai kinong hikay kibadon ka doctorate. Kidon kinong hikay po college. Kidon kinong hikay po nehu. Anda kidon kat kita kibri balanang lastat. Syano ka disiplin jong ka party perlok bayet. Syano ka disiplin. Pihikay yakine kinong kersyan jong pi. Bantim na kasi kasang haki comments. Unong yalam, ula keno ikinong nong yakirang ba balang. Baki supply la nakisam yakakyat. Ana menin yoi pade. Sakita ki komen ki baklemakor. Ya upadar. Ngabo ka jengkeli haupra. Pihikai gumta se. Lada pihikai gumta. Pilayalam bakla. Yakine kikon samla jongi bat ya kalaway jongi. Belada amday kumta ngadawa baka party BPP kadai ban disiplin ya kinong kersyan jongki. Lada ka ne ka party kadang kwa ban ya jengay hakalenti ban sensyar ban sumar ya kibreu kibadan hapo kan negari jongi. Kadai bakan long ke parti ke berdisiplin. Kumju ke parti kongres dan bun na pedeng jong pi hang ne kiri orang ba. Lese hakajing ya day jong pi bat ke parti kongres da ki po nem. Kalong kajing ya pi lese bapin dekat no ya kata kajing ya day. Nrenga ngakwa ban kentu ya pi barok semua bapin mi no na ka parti kongres ban kersyan ya kanega parti NPP kumbalale UMDC bakarnes ngakwa ya pi baro bapin ya perkhat ba bakadei kane kalat ya pi bapin peni ya kadak ke jong pi ban wanra ya ke jingkela ngidon kam ya ke jingkela hooj kaladon kapor ka samoy ya ka kongres hakito kisnem balalej andrai manta om don syo kane ke parti kongres kelalong sisa kum kata ka suloy kabala sarang perlok beid lapi tep sau kuli ban siat ru kam betei syu perlok beid namar kata ngakerpat ya pi bapin sobha bapin pai no sa kane ka parti NPP kadai kane ka banialam ya pi sya kata ka lawe ka ba pernai syabangan syong ngakerpat ya pi baro sa sisin ha kakot tang ini bah kaman kita isedin kibu to sobha mo ha kakot